Omukoro gw'okusima gwakorwa Kereziya ya Katukuru Parish ekitambo kya misa kyayebemberwamu Reverend Father Stephen Angume kandi oguyahwirwaho abandi basaserodoti. Regardless of who you are, whether you're president, Ninga or Unka. So I see this simplicity, humility in our minister, Honorable Minister. Keep that spirit of simplicity and humility. Kumuhereza wanyu uwiza umwanyo nyindendera nibasabire sari ibyo mubare Paulo ndoma yahandikire aba Efeso mutogwanga satutandika n'umusoro ngo bikumenena. Father Stephen Angume owabura yanja kugamba akarungi akari omukwikiriza no kwijuka nkarokusema. Icyo Father yagamba okwikiriza n'ikintu kikuru kandi utarikamba ukaba yabishobora jemwe munyadini okwegesa icyo kubaza no kwikiriza nicyo kikuru uko kushaba yahabwa uko kumuhereza uko kumusima ibyo nabyo hari icyo Gashakwa Ali Uwaso.